Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqala bisatu tasir Abu Yasid Muhammad Arabi Al-Maki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dalamin. Wa taqala tasatkan wis ditetapkan anna zindik sudah kafir zindik. Zindik. Kam akhirin ayat madzahibu wa jahilin talqaw marzuqa hadzal ladzi talqal awha mahiratan wa sayara al-aliman nihrira zindika. Zindik wa sabar rasulan misli Rasulullah alaihi wasallam rabuta fiha naqati harus pateni. Wong sing misui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafir iki kudu dipateni. Mbon nek sing nek Rasul rembes pateni ora iku. Terus sabur Rasul ndak ngerti bang. Laki la yukalafan tapi ndak dibebani bunuh dirinya. Jadi kafir zindik sabur Rasul kudu dipateni tapi tidak dibebani suruh bunuh dirinya. Inna taubata fi ma fa'alti wa baina ma huwa maqbulatun fi dzambin. Sungguhnya tobat di antara hamba dan Tuhannya itu diterima semua dosa. Wes semua dosa ditompo. Oh ya. Kabeh hatal qad mateni wong ila jumur. Wa tubin ay fadhiha jadi mata. Ndak perlu meleh-melehke nyiaraken kesalahane. Amar rohib nang mbah kiai. Dosane sakan yang kiai ne. Ngono kuwe. Nek wong Kristen kan fuwan kiai ini Singapura kiai ini. Pendetane. Kuwi dosa ngene ya wis tak ngapura. Ngapura wong Kristen. Nah, dosa ku ora perlu dikandhake sapa-sapa. Nang kiai ngono paham? Semua dosa di ngapura. Paham? Biyen kono wong jenenge Wasi. Wasi waktu Fatu Makkah ketemu Rasulullah. Pasangan Rasulullah ditawari Islam. Jawasi Mulia Muhammad Rasulullah. Semua dosa ada pada diriku. Apa kira-kira masuk Islam di ngapura dosane? Tunayat wa may ya'mal su'an aw yadhib nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahim wa may ya'mal su'an aw yadhib nafsahu ya sesawonge ngamal su aw yadhib atau apa ngayo dene ini jalan ngapro menemukan Allah ghafurur rahim. Penting kalau jalan Singapura. Wahsi udah masuk Islam. Kan ada ya astaghfirullah. Salate. Jalan Singapura kok jangan masuk Islam ora jalan Singapura. Ora Singapura. Udah masuk. Tunai lagi ikut masuk arja ayat Al-Qur'an. Jadi wong ngamal ke Allah ame amal su'an oh ya semua astaghfirullah ya. Istilah ghafar. Soal nurunkan ayat ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha sa'atuna Allah iku la yaghfiru ayyushraka bihi ndak ngapura Allah ayyushraka bihi disekutake. Allah dimusyriki. Orang yang berhawa tok nyembah liyane barang ora ngapura. Wa yaghfiru ma duna dzalika Allah ngampuni dosa selain itu. Lima yasa bagi orang yang dikehendaki Allah. Iku bicara innallaha la yaghfiru isyarak. Penting Gusti Allah ora ngapura nek mati kok musik ora bakal ngapura. Nek ora musik penting la ilaha illallah mbok iku di ngapura. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Allah ngapura selain musik. Nek musik lah di ngapura. Wa yaghfiru ma duna dzalika lima yasa begolan di wah si paham ada kata-kata lima yasa ya Muhammad terus sayat masuk yasa enggak kalau kamu mendapat wahyu saat masuk yasa saya masuk Islam kok jangan masuk Islam orang dikerjai Allah terus terakhir Allah menggunakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kul katakan hai Muhammad
Ya ibadi hei hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, telah melampaui batas dirinya dari maksiat kakean ora ukuran. Asraf la taqnatu min rahmatillah, kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sira aja putus asa saka rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah ngampuni semua dosa. Kabeh dosa penting tobat di ngapura. Alhamdulillah. Dikatakan, ya Rasulullah, ini khusus wahsi apa lana jami'an? Li wahsi khosatan aulana jami'an lakum jami'an. Kuwe kabeh penting tobat di ngapura dosane. Alhamdulillah. Muga-muga kita sadurunge mati tobat kabeh, di ngapura dosane kabeh, mati nggawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muga-muga husnul khatimah. Karena yuk nek njaluk ngapura ora perlu diaturke kiai ini dosa kula ngene mboten. Ming yune jirebahu bisik-bisik tobat nampane Allah jaga untuk astajib lakon. Sedungan aku njaluk ngapura aku tak ngapura. Ora njuk dosa ngene lapor karo kiai ini malah diperberat karo kiai ini ngono ya. Nah, wae kira iso iku kakian iku dosane iku kudu sedekah karo aku sik 10 juta. Kiai ini ya duwe malah. Kiai ini ngerampok ngono. Kristen-kristen ngono. Toko kita njaluk ngapura Allah sing ikhlas. Yo ngapura dosane. Husnul khotimah.